Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina syiyama Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanu wa libasut taqwa wa samaratul ilmi wa zinahatul hayat. Sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zadika minasyahidin. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Situngat-tunganna kumat bicara ke masalah pengajar moje dia nama lampilat dari pengajaran itu teh tuling ke kumsi. Ia menjadi masalah. Bisa moga ta palitik iyaro. Uku tahu deh nama dia tilom sigi. Ya. Itu menjadi masalah. Ya kuidi tu situngat-tungan na. Ya kita orang mi kutak kalupa ki. Ya, apa tomelo je na capuri dece. Jadi kan memang apalagi perintah pengalatan. Makanya sekanjak-kanjak aga taruntu ilalan na angkata tu limari kalinga. Aja na di bawah purisi. Nah, kata si salata melomo pakasi waru-waru. Ya, melomo pakai nga iro pada yalai sari liyah diallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Si dimotau ipamay nga poleride na makanja may karang na itu masarolak di situngan na yelino loluli sa itu. Jadi dia nama itu imalar perlu na ni kami sangi di mancay pasabara. Ya. Apa yang kamu tahu pura waragara gawi alhamdulillah nak kada manca jimang itu kucumpo dah kemana ka. Sini nama sabiket. Justru ilalan na yola ramalangi si kanja-kanja na tu pabu manasu paji pahang. Ya. Manasu pahangi untuk pahangi taside perintah na paturu pong Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ular ramalang iya tuli bahas itu masalah na puasa. Ya. Ilalan na tutungalino taye na pancaji ki pong Allah Subhanahu wa taala sebagai atas sekaligus sebagai halifah. Untuk lalu risiege igan na tajangan. Nomor sidi at tajangan na riwatun na dena ni pasyala nyawa na tubuta. Nomor dua at tajangan ta untuk imanakan. Nomor talu at tajangan ta untuk mati. Jadi itu gelino istungan hakikin na matajang amating. Patamba-tamba mana man itu na itu. Mati kay mato, uko kaya alam mo bar sa mataja siki untuk ipatokong. Tokong imato di pada masar, mataja siki untuk ya dili, untuk diri. Ya. Makanya, sarikom mangi at tajangan munritangaya at tajangan nga matayang ilalan na tutong ilinotaye. Disuki rigaw ang kanan na capuri ki dece yari ga husno Fatima, maka sikasikan dyan na ipahap patungatungan. Sinin na perintang ipong Allah Subhanahu wa taala. Makuto paropema sinin na anu napisangkang ipong Allah Subhanahu wa taala. Makanya sinin na masabi, awalu matiyam, mula-mula na maring ipong Allah taala untuk pahangi. Na maring jolo tajan na wilalan na atita. Ya. Awalu ma'utiham an aksifa min nuri fi kulubihim. Payah biruna anni kama ubirihan. Iya ko iya tajange pat dewe dene sengpon na.
Yan ito naman rin na puwilo ilo na tayo sa patdir tayan po nga lata. Kemudian untuk jamin sa rekomang ito di macaya itajan natita maka napancajengi po nga lata akan ya ko masjid ini kanjan nati tajan nati si bawa akalangi insyaallah di na nami belan na sebab wala kesel dito nami malulu na sebab way busi apapun iyan si matay pera magay dua agaga malada nacaga nomor sidi bahayana na paswe nomor dua bahayana ibaldisi ya ko masjid diwi na paswe ibaldisi de panulis sawi asiden nak kalangi si bawa ati bapaci asilnya makanya lamma khalaqallahu al-aqlah dece mula-mula na waring po nga Allah Ta'ala riatan na akalang kanya tu pa dito na waji kipa kasiwek ko tau bilik-bilik makoto propay makoto timabo dito na jaji makaswe na saba ipura memang tak dengi tawi ko rupa tawi mituang ka makanya ia na tajangi po nga Allah Ta'ala untuk newasiolo tau tungat-tungan jadi lata kabrus salat wa antun zukara ya kudina makanya de mumainga ajan masampaja pamainga julalim nabi akalange fayakuru lahu akbil nauji jadi itu ribat kudina patuna waring pongala taala gira nauji labir angolo ko mangolo mana ka mana mah ko pato asampaja ko deje naliluwat tu apuasa ko mapuas saja. Asidakah ko, masidakah kanjak na tukala. Boko ko. Boko. Abala iya tu. Mupulasa iya tu kumate ko. Papisa wijab. Napapisa. Degaga patujuk ko degaga na pasu. Na pancaji po nga latala na pasu eh. Fayakuru lahu na panabi. Asam pajak ko na pasu. Kadai tahu kepujian mi itu lima sempaja. Pasusak aliak bawa ni dari kanjak nama lun ramon dari surga dan adinu itu. Apa sako? Kadui. Hukum petulino ni liwasa ngeli. Ni metun kap. Tuli mewah. Makanya inna nafsala amartun bisu yaitu napaswe. Parendre lori majai. Illa marahi marabbi utakku nalai akalangi si bawa ati mapacingi untuk paturui makanjak muat. Makanya na paturungi pengalat ta'ala perintah na puasa untuk maturui pasukku sinina anu wadinga ipodece. Tegare. Kadara malang ya ayyuhalladzina amanu sininna tau matappa tau matappa tunubi po nga latalan sabab tau me anu meloy sappuy kuni men rumeloy paputang kutiba alaikumus ya wa paraluangi padari komana pan puasa pada toho wa parluan na angka ataku makpural lalu sarikom mangi kani sarikom mangi mumaca yateng. Jadi ku puasa tu pak macam yateng. Nomor dua maca tu suruh. Apa ayo ku maca itu yateng pak maca tu suruh. Gangkana maca ku pasilangan ngi madicinge si bawa di ina madicing. Itu pak puasa pak maca pasilangan itu kayak itu. Kado yo rusam pajak biri jamaah 20 pitu daraja. Tak panala aja kalang. Tapi kau saya kau dapat suede, angka pajama-jama nasa lebih penting. Mujik nasa ya coba nama segini tutu kudino kutilo matomak perjama. Wah tak apa si sumpung tu. Sinna masa bekere makanya larang ya tengi mandre, ya tengi minum, ya tengi sidap pe baineta di ingkai baineta, ya tengi sidap pe lakete di makun rekosoi. Angka tahu pun dede nana kadaring kali ngekapa dana muje ya wani dito dah ku agar aku matono kada di
Walaupun kapa maka dede ang kasidi toma-toma kutana ko nabita. Kada di rupin naman dito si dapi-dapi. Nini naku tasurun po ng Allah Ta'ala ko tumapuas sa nakadabat ding. Wah, wat ding. Makaray itaw maluloy Abdullah bin Mas'ud. Manong kajiwa di surun po ng Allah Ta'ala wasang hara nakada agami na pagaw ito matoy ko si dapi bay nina. Palimpali na curita mi apo na puran. Ya menjadi masalah tako ang kamata umato tarupa mutu bajalat tuton rong. Mo takkan na dito nanulid dinrengi na ba't di mo papalalo ang harang? Dito tanya ito tanggung jawab ko ito. Sini na masabi ito lah. Ya. Tujuan na puasa, makanja memang. Ya. Tapi ya kode ni pahang, ba't di makasola. Nomor sidi, iya ro puasa man soma Ramadana imanan wahtisaban, gufira lahu ma uki kata-kata ma imadari napa kita lisisal ma takot damat min zambi nigi tatongang iwan nina na bero baloy na sa baca Quran ya sikiri ya na puasangnya sona ya dampangang sinin na dosana ripalawangan na atay si bawa pun na. Jadi ko 10 itaw dita sampajang. Na dampangin itu po nga Allah Ta'ala, tapi itu po nga Allah Ta'ala, digaga din na sanang. Ya ko yung mirmenaw na makada, pura pa si iya dampangan, napay pag-opimat, dito na dampangan. Itu menjadi masalah. Iya na napakita makada na dampangan, manang ita, gangkan na din surupay, makada di kuya, tanya di kuya. Na sabah iya na ito, makada na dampangan na muki po nga Allah Ta'ala, balum tentu. Mo makada bicara sinin na, tergantung na tarima pa akalange si bawa ati masjid. Sini na masabi ka rin. Magi na natarima si bawa mabareceng. Yan. Karena kadang-kadang tu pa ilalan natutung din tayo. Apa biasa tu lo matarika-tarika ada pa jaba-jaba masalah aja na pak gurung tawin. Sir. Pantas rasa di masam pajak puasa masih dah kemakawah tay sakpai tuli imena kadata ya nulan kumasagini na ita ya toha makko sisan na macipi-cipi na ita itu masapu mo patul makadami anu akan aja pala ipogo nakada apala bawa nila ilaha illallah. Di pagkajepi burun tu ada sana makana akhir kalam la ilaha illallah dalal jannah tadaku ya meka makde karena magrak desi sana lekrak gitu. Na dega katau de na pala ya tu gaga kuya mo tu melo ya pala. Tapi ya mareso di uruntu kira de ya ko tau de na makanja sampajan na me mate cuban wat di makajuru kuya wana tanay aja na mate makajuru. Bisa itu pak koto makanya sempajana may mati. Ang kahasis sayuluna na sabak melo ipacing tapi palawangan na matiwi tuwe sakaratul maut ukitu nakpitang amaw pakanatay. Kaya di na bisa bilang pa magada siya ganigan atau kuyawaneng at lapu. Oh, dakwala nakpitas siya rajasyon na po nga Allah Ta'ala pasabag. Yato nga tu kotaw mitaw mati. Tahu-tahu di pong Allah Ta'ala ng tujuh amatingan, natakapuy amatingan. Di na mo, biningin kalingin, nuli makadagapan, mita niya utadang niya gagay. Itulah rahasianya ibadah. Sini na mas makadamumpu ilalan na uraramalang iya. Ya. Tapakai gunay, ilalan na tutungin. Ajak tak kadahay, na ramalari lupa jaya, ululungan iya tu takwa itu. Sini nama sabi yang kedere. Yang kedua, ulan nonroye po nga Allah Ta'ala palapilapirang apalata. Apalang, tanya apalan na puasa. Apa itu apalan na puasa digagat tunulak po nga Allah Ta'ala makada siko alicung digagat. Ya. Agami apalan na puasa, agami rahasia na puasa. Ya. Gufira lahu ma takaddat.
Dampam tapi iya ro isa tonga-tongan na puasa si tongan na. Itu lina rampi tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula ramalang. Ashidu ya malaikati. Kadai pun Allah Ta'ala na pasakbi malaikatna. Anni kada ja'altahu sawabahum ala siyamihim. Ridhaya wa maghfirah. Upancaji ular ramalangi ya. Singkaruan na taku. Rioku na niya at dampakku. Ya ko lolongan iro na po nga Allah Ta'ala si ba dampan na. De na pa si lolongan siaga de cita. Siaga todo sata. Iyane onronge lepal kami na matandre ko lolongan iro na niya dampan na po nga Allah Ta'ala. Ya po to ko balayat to. Ni gamisa ngin karota dosa bato de na dampan ngin po nga Allah Ta'ala. Silat day. Sirekeng. Ya kuruna si ba dampan na ipasala memang iku si dia onro. Inapay hisap tawe ri pada masan. Iya na pada ya cinai sari komangi pada ya tungat-tungangi makasiwengi ilalan na ularan. Terbayangkan je Pak Diceng. Nomor 3 sebagai benteng na bentengi kipong Allah Subhanahu wa taala pole anu mapakatulu-tulu ilalan na tutungan dinutis. In kullu nafsin lamma alaiha hafid. Ia rotau bertakwa. Nautus Allah Ta'ala. Sidi malaikat untuk jaga itu tahu itu. Jadi mau tu tak salah Pak tau bertakwa. Dito na taliwan so angka malaikat jaga ini. Sini na masuk. Kuni mundur. Nomor sidi. Ilolongan iruan pun Allah Subhanahu wa taala kupuasa. Nomor 2 ilolongangi tanha anil fasyai wal munkar kesempajangi. Nomor 3 ilolongangi parisaye patepona sinina mapijajai ilalana tutung dinuti. Sinina masabing kader tutula namun masih diki makada as-salatu miftahu kullir sempajangi Pak Goncina sinina dicik. Sinina masuk magi na sempajangi Pak Goncina sinina decenge iero sempajangi Pak na pitato ngatuisan. Ya. Makanya idi pas sempajangi sekanjak-kanjak na ipaha pat. So angka tuha desa mulai kambing koi min hadduhu minas salati wan nasab. Kamu tu tahu mas sempajang ya engkah di minamaya kana kapang. Kamu tu tahu mas sempajang digaga na lolong sengadina apalan na tume kidu-kidu si bacu apa itu sempajangi pagaw muji acang-acangan ang kato apalang runtuk itu di makanja batewi ang kato apalang runtuk itu di no dito makada pusubawang tu pusubawa di no digaga kareso digaga parlolongan na kalana mochi tapi iyari sapa asili tungat-tungan na sempajangi ang kato kilalan na surah Al-Mumin nomor sidi sana sempajangi kesadaran paling ngerang manici. Jadi itu tahu mas sempajange, ya kung kapas sempajang macai aja lo laya si muki bawa sadar. Jadi paling ngerat nak kada dejo umelo mago macai widora mi madece. Jadi macai ini tahu mas sempajange dece mau pakatan. Jadi saya itu pamla sempajange paling ngerat. Makanya yerorio lukung kamero ilaw ni makkaday nini yari keluarga kendo kejik melo labo tumelo lo kampon na tawe na de masapa-sapa kado di itu gaga maka wadikko agami pamuko kina aja lalu lupay agero tuli pakanja kita ringaram kapon ten isa na sampajangin nomor sigi paringan rambat kasar. Nomor 2 sifat malebi la yadahulul jannata illa khizanal Allah pas sangka-sangka ni batemu mangolo iya nade na makasih sifatmu sila da kuruntu ibaban surga.
La yadahulul jannata illa khizanal. Sifat. Tumpai kutu mas sempaja pak maka tu lebih sifat. Digaga bangkos syarat. Ya kau makanya sempajangnya masuk saliwas sempajang. Ya. Tolong makareso, tuli makacuit makanja sifat. Tolong si pulu-pulu makanja sifat. Makanya kung kata caca itu makanya sifat tahu malasa itu. Las. Sebab sifat namanya sempajang. Nomor tali sana sempajangnya ada mendicing. Ya. Ada mendicing. Pak itu baca ipoda aku tu mas sempajang ada mendicing mana itu. Digaga tu makat dokut. Kan zaman. Ya. Oh si tina aja naparingarangan nene makada. Ya kung kaada melung pada na napasu-pasu di mo batampatu kumupagag malaman caja mala isa na mema pa sempajang. Embo di mulip turai wiri kada madacing mo mati. Ini rahasia. Makanya dirangkum di dalam surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun upapaha. Beruntunglah. Alladzina hum fi shalatin hasyun. Yattaqtungan ni sempajang. Si mata karena puang Allah Ta'ala. Karena tu ditetong paringaran. Betul sifat. Betul batin makar. Walladzina hum manilatu muridun gangkana. Makanja perana paringaran kesadarana. Makanja sifatna. Makanja batina makada-kada. Inilah takwa. Walaupun pada paham makada iruidi dan neki malaikat dan itu nabi. Tapi sempat na pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesan pauna si bapo saya pasaumu malakun fi suratin insan situngan-tungan na puasa itu tahu mata pemalaikat. Hidup-hidup malaikat mas sifat-sifat Nabi. Walaupun dikigagalapak pude di atas salah. Pasauno yung inon nalakas sa syahwat. Ya kode panule pancaji puasa tayo untuk calowo-calowo na pasumna. Insyaallah. Kumakwi bati tumali di agama po Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita dapat ridho. Sini nama sampai kadere terakhir. Mungkin mari sunyi tengkadinga tapi kodi cik tumuji wani-wani pahku di dito na marigata. Pwede makanca. Kasi di sahabat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unro na pahan na tungat-tungang agama sipon ng ita masalang denang kana denok kumasigi Madina berjama si ba Nabi ta. Sipon ng ita masalang moje masama. Unro malada na meluri desi. Unro na pahan na alin sebagai hati sekali sebagai hati. Si di waktu dini gaga mak berjama. Di bakrin Nabi ta. Cilik-cilik kujolo. Bilala. Napa. Di tiga gabi tasawat. Ciling bilala Jadi pajanang idigagi sa liwas surah na pangalatan. Nakadapatan na ni pedading. Arin na ya bilalo. Jadi itu Nabi ta ko. Sempajan ni bicara atau nangat pinat dito na rampe. Sini na masabi kadere. Gana ido subuh. Digaga. Makaday angka pasabara bato. Sipon ng itam sarlang. Napan na. Nadua ni subuh digaga. Ang kaga sahabat kumitay wala na saubang ko. Makaday Abdullah bin Mas'ud. Bitay suruh na po ng Allah Ta'ala. Agar na kartolog yung kaciling na kada. Iya ko miki lobulana. To yung ka na makukwabe. Sila na po na masabi. Iya kumatanga ki yung ka dene dapat masampajaloro yung mangukwa. Kado pantas din ang kanahadi. Tuluro din na pinadapi. Sila na masabi kadere. Jadi jokay na bita si basa habana. Depan mambela, jok kasiagan niya dyan na puso. Taro batu-batu.
kadaway sabak pantas din ng kanasap kaajit. Kuralabin ni si Jan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sahabat na. Kadai mabila mo pagka makada Abdullah nulit tawadun ni surud pong Allah Ta'ala. Si Jan ni malala kuralabin si Jan nakpay me tawad. Allahumma la sahla illa ma jaltahu sahlan wa anta tajalus najasi tasbih. Dito nga gaga mawata ko pong Allah Ta'ala milurang marong. Dito gaga mulumo ko pong Allah Ta'ala milurang. Matanya, sandrikit na tumakitin mas lori pong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilalan na alip pangata, rilibot na tabis. Sini na masabi ka dere. Jadi, kurang lebih, ya dito na kan jual menurut gelalan dari riwayat lattu ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Pacalamu pimatan na bainena. Waalaikumsalam. We sanna pasat di pinadiku ang kasuro na pang Allah Ta'ala joka-joka. Nakadadi mudi ka gaga joka-joka ko tulim salawat limo sama sana ku pinadiku. Makutungo ko to. Yung kutasi lang inatumah kada. Mapuncho ba? Muhammad takpang kasat di pinadi sa liwangan. Alak bin na to at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ko salawakin. Makanya alena atau madabita al-mukarra al-marrum anda guru takiha jabdumi tumai bisa nak peringat kada di dalam keadaan tertentu kuasikaran numaga aja lalu mendupai baca pasiton rai asan na po ng Allah Ta'ala sana nabin bismillahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syah yukat yung kumati ko po palawangan palawangan mong mati tapi di mo mati palawangan angkay tajangit ko to nalay po ng Allah Ta'ala tartan irna bitta naman Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa Ta'ala ala birna sisumput tasidapi patutam masakan di nang kanasarang itu la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Magina da sidapi, ia po ng Allah Ta'ala po mati. Ia nabita, walaupun Nabi, tatayata po rin po Allah Subhanahu. Sini na masabi ka dire? Makaday, ang kakadyoka-dyoka, baciling sa bakong siba, dua ni subu di gamak birijam sibayo. Di nulimat dui nyawa na bainena ka. Doon nasutuni suruh pong Allah Ta'ala ang kana nasrumala pong Allah Subhanahu wa Ta'ala tarutaro. Ya. Ya memang itu sugu pacapurna isuruh na pong Allah Ta'ala. Mandre roti pangajari makad aja na jolo talo masampanya ku Madinah. Dito na tu nawaji kiki berijan buru tu wajita. Aga kelebihan na tu bapak na tu dicak gemu kong kay pudang. Cak gemu minta kakada emak na aja lalu muhalangi mak pedici. Ia dici mino pokok iya matu paitannya tang lagi. Kumilino isapa ia dici. Aja buat dimak mudulu. Aja lalu pisang kay kak makada aja na tu. Mak jama na ma permission na tu. Lisui Nabi ba ni pala gulanci. Gangkana sempat na pudangan. Makada iya waram parata silik na karumatan makna. Aja lalu na di tas sumbangi sesana lori na puripong Allah Ta'ala. Sini na masabi kadere makadai angka ko ka namati si bawa ko ka namati nakada uki paku mangkangudu nalay po ng Allah Ta'ala taro-taro. Jadi rata-rata tu tagpahang ya gamay riulo, tau siya lay biningang ya rata-rata tu kuyulo yung mati aroni, tulik kipan na lakbay ni naman kangulo na mati. Yeah. Sino na masabi kay dire, aga na napada-pada melo na mati. Nakadair melo na, basang ilapu. Jadi usah puro ni matana. Terina kasi. Then, isunir pamasin. Magi na mila, mata na tsaga mo makarmat na. Biningi, mabila-bila mo pi Madina. Bato mo pa. Di chiko. Wayangkan. Bati na ta singkaruang isang idichi. Sini na masabi ka dire.
Pada si kumate, ladnya sirita paringaran. Akatan lu yero, cenga si cagamu minta ka makana. Yero pala ya berengi makna. Manasay di mapunayfi. Manasay yero monroe. Diniri sa makadaidi gamat nangyari kadadi. Ya kumakanja ipak dimundrit taman saja marak malari di sisita. Tapi kudenang kadijallo kasunda langi ujau-jata. Malam jadi pakutana di sisita. Sinang dia nak kabuka-buka tema kada. Asumbang yang ibu saya sana waram-param roga tapi pengalatala pak ya kumato na marulubu pa bainimu mo bainimu na sintir itu tak. Apalagi waram-param. Sila na masamin ka dere, nomor talo to na paringaran ka makada, iya ko makberi ko makna, iya lalo makanja makberi. Iya makanja, pusawi pinadina tau ibiringe, gangkana makbaraka tau makbiringe. Baraka tau. Sila na masamin kesimpulan na, ilalan na tutong dino tayo, situngat-tungan na, lipam matajan na. Tanda puduman atta jangat tayi. Tulimuk basi pa asuk turukat tanania sak barakata. Yang karena insyaallah mak dupa-dupang kinulungan. Mak dupa-dupan na pasirutong kang ipong Allah subhanahu wa ta'ala itatanan tutong na dino tayi. Na surat dino memang ujian. Ima ginojik ipong Allah ta'ala nasa sara ini nawa. Ima ginojik ipong Allah ta'ala nasa senang. Namun asukturutangin na niya sa barakang winrui mancaji sabak na pasabarang na tululungan pamasi na niya akamasi na po Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mancaji pasabarang na tusore matirita na pamasi na po Allah subhanahu wa ta'ala rigo angkana pada salamat. Labidan kurangnya mo dimapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.